Galenika fitofarmacija preporučuje. Nalazimo se u usevu soje na imanju A.D. Doža Đerđi iz Bačke Topole. Soja na ovoj tabli je u fazi druge, eventualno formiranja treće troliske. To je ujedno fenofaza za suzbijanje, to je zaštitu od širokolisnih korova. Na ovoj tabli je delimično i primenjen prvi deo zaštite, a ostatak će u narednom periodu. U zavisnosti od potencijala, fenofaze, porasta i zastupljenosti korova, Galenika fitofarmacija predlaže dve moguće kombinacije herbicida koji se primjenjeni zajedno vrlo dobro uzajemno dopunjuju. Kombinacija preparata koji čine galbenon, aktivna materija bentazon u dozi od 2 litre po hektaru, izuzetno dobro suzbija većinu dobro poznatih korova koji su zastupljeni na ovim prostorima, pa čak i ambroziju koja predstavlja sve veći problem ako se pravovremeno ne suzbija. Pepeljugu bentazon nedovoljno dobro suzbija i u slučaju da imamo u usevu, a u soji je skoro uvek zastupljena, potrebno je dodati preparat okvir u dozi od 8 grama po hektaru. Kereće grožđe ili sovalnom nigrum predstavlja veliki problem i potrebno je dodati i preparat kvazar u dozi od 0,4 do 0,6 litara po hektaru. Na njivi na kojoj se nalazimo pre 3 dana je primjenjena kombinacija koju sam prethodno naveo i rezultati su delom vidljivi. Druga kombinacija koju predlaže stručni tim Galenike fitofarmacije je kombinacija galbenon 2 litre po hektaru, okvir 8 grama po hektaru i preparat rampa u dozi od 0,4 litre po hektaru, radi pojačavanja delovanja na ambroziju i divlju konoplju koja je na ovim prostorima značajnije zastupljena. U slučajevima usporenog produženog nicanja korova, ovi tretmani se mogu uraditi u takozvanoj split aplikaciji, to je podeliti na 2 tretmana. Divlji sirak iz rizoma, koji je ove godine prisutan na svim njivama zbog visokih temperatura obradivog sloja zemljišta i vlage u dubljim slojevima, je naterao mnoge proizvođače da tretman primene pre nicanja ili u ranoj fazi nicanja soje. Antocijan boja koja se javlja na ivičnom delu lista je prvi znak uništavanja, to je suzbijanja divljeg sirka. To je prva faza, ovaj list će postepeno preći u antocijan crvenu boju, aktivna materija će se spustiti do rizoma i na kraju će doći do sušenja rizoma u zemljištu. Stručni tim Galenike fitofarmacije za ovu namenu predlaže 2 preparata, Rafal 120, aktivne materije kletodin, suzbija divlji sirak, muhare, zubaču, pirevinu i ostale uskolisne korove. Vreme primjene je od formiranja prve troliske pa do početka cvetanja. Ovaj divlji sirak je urađen pre nekih nedelju dana i na njemu se već vidi da kako postepeno od vršnog dela ka rizomima kreće sušenje. Doza primjene preparata Rafal 120 na ovoj njivi je bila 1,3 do 1,4 litre po hektaru. Rezultat se vidi. Globus aktivne materije kvizalofopijetil u dozi od 1,2 do 1,4 litre također uspešno suzbija navedene korove. Uz tretman širokolisnih korova koje radimo do formirane treće troliske, bilo bi dobro dodati i 2 folijarna đubriva koji bi biljci pomogla da intenzivnije krene u razvoj. Fertigal Humitop u dozi od 2 litre po hektaru i Soluteist 15-30-15 plus mikroelementi 2 kg po hektaru. Navedena đubriva imaju ulogu da intenziviraju porast korena i generativnih organa biljke. Pred cvetanja primeniti Foligal Bor 150 u dozi od 2 litre po hektaru i Cirkon 50 ml po hektaru.